Abusua ye maame AKOSUA SERWAA wone dad lumba oma bobra papa. Na ma intercept on article bia ababeto dwa security o media no so akese wo hwemu a bravo do a ye maame AKOSUA SERWAA team legal wife ene dad lumba ejapade a omutim eyeye ewo asase we so. Abusua maame no wone lumba abobra pa se ye no krade a ene na chese wone lumba etimi abobra papa. Na ye baba hwehwem na ye hwe ejapade awodo oda lumba na nkasa etimi yeye ewo Kumase woto asokọ yeye ewo Accra industries companies ahodo a ene omumienu etimi yeye a say abawe pia bonten abusua circulate no ye beridi ho nkomo na ya kire ya adwene ewo commerce session ho na bibibia etimi akoye na abusua opani bia babonten kire se ye maame AKOSUA SERWAA wo say da lumba legacy neto na woto a wo gini din ye boni din wo tena ka mu wo ma fans wo se maame ne enye careful na wo say da lumba legacy enye fine ye ba beti nsema opani e de abeto bonten na enra ye maame AKOSUA SERWAA ekopie mu ewo Infantine New Town babia sabe wo si so na wote e ma wo ne Infantine New Town hene ekodi nkomo na nana e de nsem bi etudwa ne nya ye beti e wo show no so na unim se lumba nsensem ya ene UTV ya papa despite abusua asem na trapo antrapo papa nene on UTV BBC ye ba behwe de eko ene ne banti wei ene other videos ene ye ba behwe nti mesre bepia obia no bomoden a follow page no e de amaye wo like na wo comment a eno so ye ni beje ho pa enti yenwemu na ye ni enkom a odesa ma me nsase enfamfi ajapade no so esanse esen de team legal wives any side for no they are at the battlefield ni nyina ejapade a ye hwese betimi ache na obi anya ne de enti yenhwe according to this article nana Frimpong Ziga e de abeto bonten chese lumba ejapade bebre ejapade no ebi Kumase ebi ewo enkran Accra na Kumase de no wose den lumba ne AKOSUA SERWAA properties amutimi ye ni ti Kumase no wose estimating building omo odan ba ko ewo estimating eno den lumba na adea wonu AKOSUA SERWAA dam kapre enim nti sa dan na ewo estimating ne de lumba na akasa edea then anwoma so asase bi da ho besi na yese asase we de wankasa edan wose anwoma so asase bi da ho land eno so lumba ene ye maame AKOSUA SERWAA ene toye enti se ABUSUAPANIN TUPAC ATM dia na se according to Nana Frimpong Ziga no wo kiremu dia sa asase na eda ho no sa afanu mienu ene etimi ye dai toye enti eno so eno no then otra so wo se esere so ho so mu ofie ba ko hye ho uwo mu esere so a efie ne mansion pa correct one eno so ba ko si wo na sa esere so dan ne de AKOSUA SERWAA ene lumba ene kan sika de bomu esi ye enti esere so dan no so de fanu ni mienu ena esi ye gento aso yi wo se tano so ho so edan ba ko hye ho na tano so dan no kra de maame AKOSUA SERWAA ne ka prenim semponim ne bibia nim eti eno lumba na dia ene ne meri wa kase to no kwa na we ye enti eno so no na ofuru Kumase a chese we nkwan ni Kumase de no afi yemra Accra na yemhwe ejapade ahodo a omienu etim eyeye now dome okwa omose dome edan hye ho omo correct house bi e dome na sa dome dan no eno eyafanu ni mienu AKOSUA SERWAA ene lumba enti ye bobo so nyina ODO BRONI ye hu ni din bia wo mu na se woni lumba ye anya ejapade ba akokora na uwom Tantra Hills ehon so correct edan hye ho Tantra Hills bebia no ye say first no mote a so hu na Tantra Hills so abusua ehon so edan na si wo no eyafanu mienu lumba ene AKOSUA SERWAA ene kan sika ne bo mu epeja si ho enti eno so ABUSUAPANIN TUPAC wuti anu eti ni ye pa edi amame taifa bomodi wura mu ehon so dai ba ko ehye no so ese chese etwanit pa taifa eno so ta dan no TUPAC wa we de lumba dia AKOSUA SERWAA kora ba se mpoma kora ne dia woboa kora nti taifa dan ne de lumba na dia then oto aso ekopie mu North Legon
North Legon ehon so edan ba kwose ho aye se ehọ kra ehọ na radio bi ehye no ha enti ehọ na MZD FM DL ehye enso AKOSUA SERWAA dia enti DL FM 106.1 was 106.1 when you know ye ma me AKOSUA SERWAA dia enti say no MC change edin na e ba beda ne AKOSUA SERWAA FM AKOSUA SERWAA FM anase ASFM ASSM enti AS FM 106.1 honi na mo de ama no nti ene de tupac channel so say radio ne de according to Nana Frimpong nya na make hu Nana Frimpong ziga wo de sa article we buy no o kire say the Lumba na radio station da so DFM ye ponyom meyo arika ni nyina no enye ne dia AKOSUA SERWAA dia nti eno so mo hye ne so maye ya afei yenwo mu East Legon na eho de hotel ye say hotel kra na East Legon ho no enipa mienu no ene kan sika ne bomu esi he ai ye ma me AKOSUA SERWAA LUMBA ene si sa hotel no enti East Legon uwa mu na hu ajapade bia se hye ho na LUMBA de anko ade a ye se hotel na se won se afanu no ene si he sa komo no ho so se property bi hye ho na property no se eye nantwe na si wa na se eye no man si ne de mo ankere ba mo se sa komo no won so edan ba ko ye dai ehye afi Yemra Industries and Companies Pure Water Factory LUMBA dia AKOSUA SERWAA dama ewom nti okọ ano ukoyi nso se wo no ma monyi niska hai afi ginger farm hai ene akakaduro eno so LUMBA wo bi pa na je se wodidim eno so eye afanu ni mienu ye ma me AKOSUA SERWAA LUMBA ene ye sa ginger farm no enti yesere mo tupac mo nche ne so emaye yentwa so ne mfa enkaebo na ema mo palm ene emefuo eno so LUMBA wo bi pa yese ekese no eso eno so ye afanu ni mienu na say still ODO BRONI di mam wodo enso ODO BRONI die enso ba wewe nkase no wonso wose catfish rearing na say LUMBA no say catfish eno so de ono nko ade catfish ono nko a te we kura bekom no na say AKOSUA SERWAA wa numu nam da na ode nam hoyi enti school DL school da LUMBA sa wo school eno so afanu ni mienu ene yeso mo kan sika bo hu esi ye Nana Frimpong ziga ene de ba nti wo boa me so me boa ebusua me sere mo mpe kwota sem bia ha edisa ne munchiri mu no esitie na yemfi ejapade properties ne enema hodo asese ho nsema kwa bebre ne dia yemfi ho na yewuam this side na enu ameka cho se ye ma me ekopie mu wo Mfantini Town e ma Mfantini Town hene e ka se bi e de fa ye ma me ho na tie sa enkomo no sister me kono was of market kwa kwa this guy. I said yes, I said you na dey na onye. What's no kono was of market kwa kwa this guy. Enye so obi si o me say, "Sa na kwa na kwa yenya ne." Sa be na hayenye. Eye ne da be. O say da be na. Afa du ta say da be. Da be na fantu ta say. Ene ya de ba. Ye chire mu say, "Who free ha we free ha." Ene na papa mu aba. O say fantu ta ne chire. O ti ko fie bia mu kodi de na papa mu aba. Me sister, ti wa na say o kwa so ni bia, o mi di ade. Kwasi ada bi okọ Anglikana owura hansa zanwa so na na dey na ti wa ansa bakwa sorry kwa no owura hansa na cross wa eso na dey eja yeso omu na kumasi omu de tie dey e di ne yo say na omu na esie ya wan buy di wo go and abẹ fontin tan abẹ e mo mo ti so na obi aso na no bi esie ni wo ka de wo so na mranti e bi go ya ya twetwe camera esie na esie ni ti ba bi de pe bi ade omu di na chi no omu yo hallelujah omu na sa ko ku e ti asa wo sa fo do omu du a chi sa bi e ku ye bo de ne sa sa hwe omu yi ye nkasa na so ye be ka no ewum sa be na no kasa ewum me de mi nti na me kasa so na se wono ni nua ni bibia nti na wo kasa me de wo ma bo hwan ye wo de me koto obusuanti ene nana ene kasa ye no Mfantini Town ohene prekope ene kasa ye a kese utie ensem se de ahemfo dodo na kasa na kan akose omo so side ne de ye ma me AKOSUA SERWAA no munim no ODO BRONI de omo nhyeda enim no na uti nana ensem a wo kan wo chim se ase nipa bi enhyeda emfa adibuo ema AKOSUA SERWAA ebi mu kwa che se wo bada bai wo ye hwan but yesi wo si so ni nyina na yese wo ye defo pa na enya semketo and based on sema nana eka no che se ye ma me wabobra pa eti eno eye Mfantini Town e de ohen prekope ene sa ensem etudwa na owura na wo se ye ma me say LUMBA legacy no yenti ne nsem a o kan wa. Number 2, and say
are you honoring the legacy and the name I will carry for you? Say na usi ehwa edin for suno. So maybe obi obulumba nyom. Omba akrai se omba airport o se lumba nyoma na ombono kenim. Oba kumasi ana you know. Again na woo. What years yet 17 years, says of 15 years assistant year and sana obe woo. And let's say owu ye. Ni wechi edin for suno and na mo be na what true say what they shana ni munyam. Yeah, ntoraje is nefe. Akasi. Ode mamintie. Me pese ye hwe foundation bi. Yeah. Ni a build asem no. Atwaso. Ba AKOSUA SERWAA. Anka mana mo twobia me twobia question I say be busa ne say. She be man na nimunyam ana esenidi. What you say? Yeah. Ye nunti enka se papa no pa ye be yi no a free mortuary. Akwasi ye de ne beto mpem na ye be kwa kosie pa menka ho de anka metua na mo bia men ntesuo bia wo menum se ehihye no meka ho bi ne fenti ni yi munti se de me krodin ho be yakono what the be machi ono wa wo mamu miensa oba ba be ma ba ko mamie no hwe panin no se de osi ekwohwa ne papa abra wada ho na time a ye man so a ye kwakosia yeah Calvin he did what every son would do. Every firstborn son will have to do. Ne hwe point you know ODO BRONI amomo ana wa fan kwade ya kan ho bo ba menhia na omo nyina on ne bae o kulini ne dia na omo yenketo no kra bi ana ye di abranti koya ye de ne koshefo abra menua AKOSUA SERWAA etie bruchire wansi yeah ana ye di ne kunu kwansie ye penime if you say ni nua be man me ana me ka na chi ana ye ntoto ye nhihye ye bia anka nhihye ye bia be cross say ye de me kunu ko hye na menka ho ene de anka be mo dia say me prevent yes and I say me ka ho it say na me ka no yeah say until I'm there wait ye bia de be man ko hye fam die ese me ka yeah enti anka nyema ni bi wo ho a yawo ne bi wo ho a manso ni bi wo ho a anka me metwitwa so just to honor the name na e ka me ho ne enkwada miensa na wode na amma me ne mabusia abusua enti ensam de obi abaso a owo de woka ene infantini wita ho ne aka ne de en chairman so aba be ka ne de woni the best judge a wetimi ache wa adwene e dia fa now yemo hwini nwam UTV na unim say this Lumba issue, you know, despite media, UTV, ye papa despite the DN namu any ade. Now, Udim say, you say UTV are boycotting any Lumba related stories via our platform. So now, Yansha dia and the AC, our more TV, no so a UTV, Yansha dia. The American was so Ghanaian points, make up page 10 BM. Yenina yenim AKOSUA SERWAA, the legendary Daddy LUMBA, ne hokanfo. Wabedu Ghana ha. I was follow you for the first time. AKOSUA SERWAA kasa. O say, Okadai. You saw her. It do was say no. Yentu aso a UTV abusuanti UTV is say there ma boycott any Lumba AKOSUA SERWAA ODO BRONI related stories on their platforms. And also I don't know AKOSUA SERWAA ka say ebe kanswonte and also I don't know yamangramu na yeni enkomo this side wo abra
BJ edin semwe aba akwa ade ato neni eye odo broni mami AKOSUA SERWAA no bibia anto neni muhu ni sa no eyenyi na wenyi enya stress biemu na ama waye saa wenyi oya mami penyimu ena nipa da se ni unyi a osesa nti ni widie ni honam no is age old age ena ama na aye saa enya dia wafemu mami penyimu panka by this time wama ya sua wodi asedemu anka by this time uso wo ukunu ewuo ho uye kuna umoni wukunu una wofie se ye friend send that the lumba ye wukunu one no gusu ware ansana papa ni iwu. And now what are we seeing on our bonten edge fans eti ankrofo na ubenya nkwasiafo mayi bi eti media yi so time aye ya that the lumba ye omo be sopa odo broni se odo broni eti ankrofo oba wukunu wu a unchi ankrofo nsem. What is Mame AKOSUA SERWAA doing right now? And then all yes say a day no yes say and then no yes say ube bisa ho say Mame AKOSUA SERWAA no oni mamamre na asa oni mamamre at his her age baby when ye drew yi bisa mu bisa mo ho say Mame AKOSUA SERWAA no onim akamfo amamra na enya mo ana mkwasiafo yi na mo betena media so say akamfo amamre no say ukunu wu na ye esie ukunu a unchiechi ankrofo nsem. Mame AKOSUA SERWAA wa ye ni ukunu ewie ansa na ochiechi ankrofo nsem ana ewo bedwem no say menim say ukunu ye no wadani Queen Elizabeth ojina ka pampem ena o wave ojina ka pampem o wadani Queen Elizabeth intinanka yemfe kuna ne mamo na monya yemfe kuna no mamo na monya ni na no eye to na mo de be fans that the lumba na mo atena media no so asopa no edi natem egu na enimu ase that the lumba nya obi anka ne Mame AKOSUA SERWAA gina bonten wave wo open top apampemu the fans the fans ye mu bia na ebeka no kra ni di akyere mo akamfo amamranka by this time o see airport no nanka ye expect say obeso esumu eradi ade atode dia enya sana friend say oba ukunu wu a enya sana usu na say die enya esu ada ne anigie obi osi ni kunu ewu a yenfa eyie ni mano no mbe ye ni kunu eyie ombe ye ekuna no wabegina abonti na o celebrate ni re fi senti Ghana na waba no osi oba be ye ni kunu eyie. Me I will tell you people the bitter truth. Ube shase na o chiro nkwase asem udi matam krampo na mimi hu you know me I don't know. Abusua eti ene BJ ene de sa ensem no eba ya onde otibi se odutu bi ede Mame AKOSUA SERWAA honma enye easy kra na ye wrap bibia up na ye ngom Bishop Kwabena ma na say one young don ne de maka je say lumba ena one side na young don ene Bishop Kwabena ma so ena one side na yenti sa ensem we abra young don ababonten eche say ajagoraja asoma boy say omomra na omomeku no ama ajagoraja so ababonten abe reply say onso bibia no no openeku na obeku no simple wona so ye na Africa no ekwan bia so young don bitima befie abe panacho yenti ajagoraja Kwabena ma suma nkrofo mamume wo sikan mebo wo tu apu yasimo won adajo me so beba be dafo ma be pamacho se be kacho si be ube free US abaga no so aba South Africa ko bie mo me so beba be dafo ma be pacho wa ajagoraja movement fa sa be bia nsunka o di asa no ano no me so beba be so na ntwe toilet wa hasi ye beto wo no beba be so na ntwe toilet wa. I swear to God and my life. Mema suma
me ma so ma se me wo sika me bo wutu nyankopon fa mbo de nchebe oti ye wa hu se me ma bo pasi nku mo bida me ntati akora me mo pasi nku nda me kwa benesi ama usuru that is also hwe chisa for the rest of your life but hwe chisa. This is my last video. Me, I'm not a murderer. If I wanted you dead, it would have been dead a long time ago. Me kwa benesi ama me nku nipa me nsam nie me menti ede me menti me maninti me nku nipa wo ede me maninti physical me mopa me nya bida no na nipa na me born pa me gini di me see one baby one say na wo si chiro na wa fon wa ketekete one so nanti na utoguso also nanti na utoguso me so ti abochire dia na to nta ba South Africa ntimi nko bi me so me shon kom because you to be ti wani na Ghana also from me so pa ma chow na minim so be dan wanu ti na me record o me no bi am tisa na record o be to social media to pa ma chow say na ntwi ko be bremi anta ni dwenti ene ya be hye wachi nya pa kakra ma wonti o si hwi ni wo ibe miem ore me si mi be miem e wona atero South Africa wona atero me so be ti wani no na o si Ghana now the former Jaguar movement camera si so awo pacho na muni fasa be bia nzonka amsia enti yefasia na Jaguar jansama ho kana on se o kasa nyina wo se ne manti onye na dwese obeku bia now se Jaguar enim sansem we ya den na oba media no so se wo be ha obidi a wutimi bodua se wo di ni bakro ma na sefo nyina ka ho na se wan kasa no what are contradicting ho obeka we no obeka we wo hu se wo ma ne de omosombo edema ba obi de ono ma ameni mom ni wonya asem no wo se wo bodua amana kama me na sa aka ne ma. What kind of world are we living in? Abusia eti wo ba so ano chewa adwene e wo comment section wo ODO BRONI AKOSUA SERWAA that LUMBA ene nananom nsem ni nyina no chewa adwene e fa ho e ma me.